Abusian for me chachi obia obia kwaba e de baba Grace TV so me say twedi ampo nyankopon adom ti abusian obia ho ye mesre so be kan ho wa channel so odaro ma no subscribe ya mai na wa like na wa comment na wa share ama foforo so nya bi ahwe me so be ti nya wi share abusian na onyo so akoma so ade emfa ema enra ya ade chine na the Black Stars of Ghana and Panama issue that's the first group stage match Black Stars of Ghana boy 2026 FIFA World Cup so America, Canada and Mexico. Yeah, nyame adom. Black Stars of Ghana edin kunim late minute goal through kind courtesy Caleb Yonchi ehye goal no. Ema ni je ba ebusunya Ghana nyina ni je ye bose oni e Ghana ha oni e wa kwanto obi ani age but the anti asem de. Onim se enra win ye ba yi na ye bose no. Ye nua ba Ghana na bi. Na ni je amro so ofem wa nyame dia. A very sad story. Na asem we eba ya chekakabe do hwemi ni e mu bia awerho nti yentimi kura nya hoden se yemfa asem no emeto amansa nim very sad ebra Ghana share ye ni ji aba no ye nua ba ko eni ji enem wo fam wa ye nyame dia ya now that's what happened ababa ya na himfo yi twabi wona sabia mo kase wa ye nyame dia na o ye friend of Sarah Araba Tete. Yes, Sarah Araba Tete. Sani friend o mfinsia aduonu ensia na report obo to ga chere say enra eba yi na ye hwe match na ye na obi anya abote hwe Kumasi ye ya okokwa men Kumasi apon mu a ye bom so empatem ho ye friend hostel bi standard hostel e wo bom so KNUST ya ho na report chere so na fufu na ehye mu a am say na ye late nti adofo no bebre ho no mo twa hia ebinom wo joint ebinom ehwe ewe bia movie center bi ni ade but on the report abutu gan say enu aba ya wa nyame dia Sarah Araba Tete na one ne na fofo bi ehwe Ghana match ewo hostel bi friend say standard hostel ye wo bon so enti omo hwe go beba go ma go be hwe go beba go ma na say amana kwaye kakra na report abutu gan say bra Ghana share na aso obi ani age obi bo se na idim de buy ni hu say enu aba age kofo ya agwa sa enu aba ya twahwe ti emamu koye den kakra o twahwe ya fe na ne saade ya town na fa nkware sabia on say yin nim KNUST on so the hospital ben opa ye KNUST hospital ye wo su apon no akasa ti omo efa yin aba edni free hostel a o bom so ya standard hostel edne ba Kwame University of Science and Technology hospital no KNUST hospital omo ni bedu ho no and a doctor for so your mom from dia antempa and a doctor for akese obi aba e dey measures outdoor cardio pulmonary resuscitation or we in a CPR or we yes 45 minutes sima eduana enum ya na nyina se na omo jide se omo ya na nke bia nyame ya dom na yenu aba no etimi enya na hoden na wanye nyame tia report just a doctor for ya be say 45 minutes then so who fi antwata and we dware aba monti after 45 minutes omo ya all the CPR na no say be yenu aba no enko bia ni mu ya sabe am no kasa de busia awo some say yenu aba why nyame dia ya pa na very sad looking at the circumstance and I'm so am why nyame dia na because no go buy we bia ni ji aba obi agina ni ba experts medical practitioners dey be sure say any GM ko too much excitement so etimi ko for how ni amane ba ya bi na esi asabi am no kase die yenu aba on ti ase na reports na say yenu aba abusunya or 26 years na say wonu ikra o mfinsia aduonu ensia 26 years a very young lady na wakosuku ama say si akra de oyemranim ni o lawyer asem ni mo ya o na tie abusunya yenu aba ya kosuku ya asabi am no kase oba lawyer ya o practice law na rosem kra ne say afi etwam ya 2025 ya October 2025 ya omo afi etwam ya call you to the ban yenu aba ka ho be enti afim pimio ni adunu no bosumi dunimu ena yenu aba Sarah Araba Tete ye calling to the Ghana bar ya be lawyer ena just afikra nyama that was October this year or June 8 months pepepe no reason say Ghana bobo en dia aba no sebi GM restaurant no ama yenu aba oye nyame dia ya chese enye asem ketu akra osua dia magajo so ye lawyer okosku KNUST yeah no currently faculty of law and osua dia ye ne bachelor's ni adia atras na nyame adom wa bedu bia watwi and so on last year October ya and yeah calling to the bar sabia no kase
ansa na oba be nyame dia ne day na one na say nre na one O&A legal consult na say on say lawyer bia ne legal firm bi ene ye adwuma yes na no chambers bi min kan sa legal chamber ba bi o ye adwuma no ye O&A legal consult ehon wo ye adwuma ya nam Ghana ma chi so ama baba isabram no kase de onti ase wo ye nyame dia ya pa na report e bon say enna waro se mo asinti entempase si a omo de yeni aba ne mu akwakohye KNUST amusia na ze KNUST be bia obi nyame de yakra no KNUST medical school no omo motre ho na sabre ye de yeni aba ye mu akwakohye ye se twedi ampo nyankopon se ono anyi ne kra no mani be papa ntan dan kwa ma yi na ya ba be hye mu na ye ne twedi ampo nyankopon atoro sejum e de ahye odoman koma nyankopon 18 anyone. And that is it. Cardiac arrest. That's the report I will to you. It is alleged say cardiac arrest and any about is suffer. Yeah, nanti akoko fari na aba. Ti emoya 26 years. Abusu afọ beti asempa na medwin say ma me tifio, ya ma me tifio anya be for so. Oba yeah, last year I called to the Ghana ban. Ghana born no omo share ni die ni ade nanti. Ama o collapse. E ni go do hospital anya me dia. E say cardiac arrest. Mene papa abusuafo ya aka na saa bia no kwa omo hwebo no e wo hostel na fofo a according to report say na fofo na hwe no na fofo no omo hwebo no standard hostel o bon so no prekope on say ani ji abayi na ji ani hu say yonko kofo ma saa trauma ikra se be si ejeje oni so atete o nyame nko anenim ti e be stress nyame na hu yi na amabo na omo ye ni abayi papa ntan ti we the pictures ni bia o share a lawyer for address lawyer ni share a lawyer for one bibia kama solicitor last year October ya and he calling to the bar now we Ghana ha say o akusua mra wie na obenya akonya kwase be calling to the bar no enye easy yeni abene all the midnight candle sua dia already this fit na arose na say onya and monyam say afekra ma o ayi nyame dia say emoya pa anti Ghana imze enra na ye ni gie dia but yes MC na ye di areho na se twedi ampon se onya baba ne kra na mo ne be papa ntan na won share ni akachi na so den na dan kwa ma yi na twedi ampon akohye mu ni atoro so twum se dia ese ne fata buzua we dey breaking news any e buy dey be so ye din sem we echi dey be to form biom bia no ye be sam ba ni dey aso na imse ye dey enche a doctor for be ye nhwemu pote ama ye hu dey nam so na se ekwan ya ba ye fast we ye even though say report aba say true cardiac arrest no ye say and postmortem na dey koswa e bi hu circumstances na say name sisi ansa no ni abai e nyame dia na boa ama bibia ayaboko so rest in peace to Sarah Araba Tete 26-year-old lawyer nyame fa currency na abusuafo akena so nyame chi na re na o she na de no ho man Ghana na mabo na me say nyame say ono hu ye mabo na onye mfiri musu ne san na mo na doctor for ye sell mother roma say do bra wo say abrantie bi ya de pound na finish ye boaje kum Francis me be sha doctor for be say mo mo na mo cheche gbe mu bebre ye na mo an say ye koba abi kwa wa na mo bu ha yetu a inim ze bi a ebetim ni nso anso abanti ye sre mo ma de sia no cheche ni retri na nyina ye hu se ne ye bibi kwa ni besi na se ye gi ani a ye hu se besi agi areho kwa ye gi ye di areho na hu se besi adi na areho se mo si ansa nkofa bi amabiem because enye sie ne pe no busa football na okapa and so business me that say algebra na hwe me dey kwa na so ne mo ye kwa ka see eton fi e wa twema ya be e 4-bedroom house ba ko ye master bedroom na three na kana e single room self contained woni je ho am sero busu afa number no twero na from woni fi so follow e kwa twema ya be e just 10 minutes drive ti otoka na kwa e simo di pepe na wakwakoju na fi wakwakoju nko the bia e me that say algebra na hwe me nyame ka ho bepa me bishia onwe na mabo makra baba na yeton ye wo perfume ne ma ye dibu ye ho ma ye ho yesha na ne ye ni je wo mu ne say perfumes na ego show ha no sa wo ba ne woni je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na chere say nya sale na aba beto no unim de we a ne etie na aha package na ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ya ma unya na wo hwia na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne de